Zempo Kajtenu Kemi ili kotrljajući pad unaprijed. Tijelo gubi ravnotežu kada mu projekcija centra težišta pada van oslonačne površine. Pravilno postavljanje svih dijelova tijela na podlogu ključno je za izvođenje pada. Veća brzina kretanja ili visina s koje padamo zahtijevaju određene modifikacije. Prednja ruka koja je dotad služila kao oslonac sada udara po podlozi i time pokušava apsorbirati silu prvog inicijalnog kontakta s podlogom.